Akariba Kabuito ni bakuromba thirikari ya kaunti ya Meru kwithirwa bena mpwe kubakira thoko yao kenda kinyabomba ona antu wa kuritaira biashara ciao. Akariba ba ni bagutariria batena antu waega aria bomba kwenda irinto byao bakiromba guthethererwa morotone jwa kwagirithia biashara ciao. Nicholas Chabari ni akurikithia. No kaya na thoko we plot yo yakwa thoko ikyo kioria akari iba taoni ya Kabuito bakurania ati iko bakaumania ana bantu agwakirwo athoko nonto ukinyabatie na athoko ya gutumira mwanka athaino ibanda biakitwe mbere ya nduka atianto onto burende bakuga ibatiganiretwe ebonene ki maendeleo bakiromba thirikari ya kaunti ya Meru yumire gutigira niko bathondekera athoko akana ibachwire mbecha cia utigiri bakugurirwo kithaka agia utiga bagwaka athoko yao. Batu ya Kabuito that disadvantaged ke manto ya mainge muno nto bakwithira twi mwankene yo Igembe Central na South kwa tuika manto amingirira ya kibwithwa ya like we are in an island tutioneka muno batu toka bakinya shendi yara ya nawe bikibiki no nto ba bonda no nto yagwe to twina timu ya bikibiki na nene na nyinge bapaga bikibiki shouwa kwena barabara kuunda romba thirikari ekire ito muronge to laitheria ito kwana na ritete ngwe kinya market ire inge kinya batu ndaromba to kinyelo no tethio bau batu to bwethura market yombe kwa arama barabara seto siethe ibui to thithirwa thoko ugiakolera nawe to twagite ntarambe mbere ya nduka na mote yo getha ntai no to kwenderia irio to kwenderia kwacie to kwenderia into bibinge bionthe lakini to aswerwa ka area karo getha kwena thoko ya into bibinge byare yare ya party from nduka na bibinge na moteri toke na muno. Kabuito it's an all lot ikwenda kulaithwa with a lot of consideration tuethire twena public land ukulukira kura katukaura kwa hivyo ndeya kirembeza sa trade and cooperative ndawe impewe milioni inya mbure thoko ka mbure munda Kabuito twake thoko bukio karadi loye obisi yeto no twinkomya tubeto ba ona kuri na ogui bakuromba akinya thirikari ne batiri gutigire kubangania ataoni enu ya Kabuito obwega nekenda kinya kwithiro kwina barabara igukurukirika nonto mwanka athaino ichichianite gutigira kinyankare chirityomba gukurukana abwega Kabuito itukolelia irenge onto kiango market itukona market ne bangi ena street inja na weta kugo nto kuona kwina mwebero weteta no kuona ngare ni komba kweba nakuo bena cioro bya council kwe cioro byekwo bya public toilets yekwo ukalaitha market yeto bore kari twila to nini kwa to gotemwe boro nyarori cia semani yele itona cio kelukira kwaria omanto bakaboito bethereta bekulukira itarere omusana kuma Kabuito Igembe Central Betan Class Chabari.